Hamren Multi Utility Building along Ingdeng Hini Rukasen Hirbang Amai Kapado. Dipusiti Kepamanji Apan CEM Tuliram Ronghang Akimang Ateng Saikedeng. HDP along Club League Football Kepatu Anglong Kiti. Kardom Pini Prime Time Abirta Kethanabang Nilisami Velen Rong Parpi Nonarjuikta Birta Angton Pen Rukasen Hirbang Amai Pen Patir Piponsi Hirjir Pen Lunjir Hilo Lamet Achethepu Alam Thepi En Ponsi Pini Hamrenong Supi Multi Utility Building Conference Hall along Adapor Pioneer Kepen Hirbang Abang Pubang Piatum Pen Men Chetapon Rinti Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Pensi Dabangso Ingdeng Hini Rukasen Hirbang Amai Ingpupon Adapor Pfizer Keprach Timpen Hirjir Kachipati Asai Angdeng Biponsi Kachipati Abang Pubang Piatumapan Ahok Pet Aketek Kilang Kapachini Dunjiapan Longsing Togbi Rosemary Bepi Lapen Sarthetiron Atumapan Ingvaipon Kachipati Ason An Patangsi Hirjir Lapen Lunjir Aputak Chatan Chimun Pedopen Puthodrat Amai Pi Rukasen Hirbang Amai Amaipu Mohan Singh Terang Pen Mai Chepahem Puponsi Ador Sodak Rukasen Hirbang Amai Ansusi Kapang Dang Lapen Kapang Tang Ponjiapan IM Mongol Singh Tibung IM Rup Singh Tiron Pen Kicheng Lok Penang An Kethekeding Atum Pen Thanpon Silbun Mateta no Apangru Untuk Nakatali Dumni Satali Adum Kan Sonte Kali Lonte La Bangke Nanti Karbi Anglong Bangke Kaprek Arulong Utang Aru Hirbang Taisi Aru Hijir Taisi Aru Utang Jengitip Taisi Aru Dun Badem Taisi Aru Lujum Taisi Aru Asiting Klemut Pon Rafat Lama Long Lama Utang Jepalong Tadi Utang Asong Tung Kanton Hirbang Mai Tung Nung si Panglungkon Utang Tela Bangke Itu makarkat Arun Temu Aprang Tung Pon Jepang Siati Mesiang Tapi Panglungkon Wajib Mata Juru Cituna Pambang Putin Ta Anu Situng Aprang Pon Jepang Juru Piro Pinanon Karbi Kaitan Jelaha Hirdi Aprang Ke Kopi Taron Bangke Dono nasi. Mana buata amai dono. Tapi sia sema simptomo ma sosial ini. Hirjir Lapen Lunjir Kachipati Abang Pubang Piatumapan Tangka Lapen Kithek Anong E Man Pen Kachatong Dun Aluhi Arideng Pen Chudeng Dun Rinti Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ronghang Amang keheman ateng di Purong Supiang Kang di Pusiti Kepaman Ponjiapan Kabor Iajok Skim Deng Ponsi di Purong Supiarlo Tuwar Ajam Pathe Ponsi RVRA Langkar Kasemar Thekpon Long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Amang keheman ateng di Purong Supiang Kang di Pusiti Kepaman Ponjiapan Kabor Iajok Skim Deng Ponsi di Purong Supiarlo Tuwar Ajam Pathe Ponsi RVRA Langkar Kaselam Thekpon Long Labang so langkar attack munit atum kechelat ponjia pantami selam ponlo bontala suadim king pakpen katiroy adim keden pon tiles aplang keden pon kasai oi chatharli hor harsi munit kechelat abatai tin ingreng roisi theklong kam ke klem kasai oi asai ke theklong pop ke site engineer mati contractor atum chilang dunde detloma Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dipusiti Kepaman Ponjia Pan Kabor Ialong Lahai Akam ke klem pon contractor atum CEM kamatha ateng matha dundesi Kontraktor atum mithang alia panche matha chotsi mistri atum ke klem kedam me hindu tame chilang dunde detloma lapen CEM ningje pon ver alam kam ke klem kapatang te lapen kam ke klem ke chokche kontraktor atum phan ke hem kang sam tame bengji pukaning je ateng pen dipusiti kepamanji aparman kuti tangka ke war pen ke sai oi asai ke klem pen tangka kapan hok CEM pen thangta kontraktor atum phan pupelo maputa chirok tok araratum pen charjurinti HDP Sports Association atum cepatir piponsi kidamtang pai-pai ni pai pli arni pen HDP SA angkang kiduan Club League Football Championship surihini rakrisir cap abaha apan cheng ponsi pini arni angdung kiti pachuponlo HDP SA amai pu Philip Teron pen ka cepahem pu amai along aluhi sarpo aman pen MLA Dr. Numal Mumin chetong dun anparta Borjan VDC Chairman Chris Rongpar HDP LAMS Chairman Samson Ingti Borjan KCS amai pu Jana Singh Teron SGB Wupong Pro lapen penang ke theke ding atum chetong dun Pini angdung kiti ke patupon HDP Risolimso Club lapen Saijang Star Club atum angbongsi patulo
kapathu ke cheng pen RNC atum kapathu ke thek muchot ajok RNC goal pli la pen SSC goal ECNC goal chipion chot ajok RNC atum goal thompen chipahai ponlo pini kapathu long ke thek nai la ke RNC pen jersey number cricket thom tinison tiso la pen kapathu ke cheng pen non an discipline team la ke ramterang club atum si chipalong dunlo runners up Tangkasuri Phola Pen Trophy Borjan VDC Chairman Chris Rong Parpensi Pajir Pon Lapen ke Hai Atumapan Tangkasuri Cap Lapen Trophy lake MLA Dr. Numal Mumin Arideng Pensi Pajir Ponsi Mesen Pen Pachunlo Bokajan Pen Anon Terang Karbi Anglong Live Tikilang Junalong ke Dokan Tilang So Patwa Klamalong Believers Eastern Church Shadgaon Diocese Dokmuka District atum Cepatir Piponsi Pini Annual Sports Day Arni Siap Harman Padopon Bangso Kapatwalong Aluhi Aman Pen Diocese Staff Dikon Topon Milik Dikon Andrew Milik Reverend Nogan Kiling Reverend Hemari Tiron Dokmuka District Secretary Sarsing Singnar Chairman Bivel Hanse and Parta Pinangan Pastor Lapen Missionary atum Chitong Dunsi Annual Sports Day along RDP Dun BEC Samilang So A Lapen BEC Denarong B atum Angbong Kapathu Cheng Ponsi BEC Tikelang Jun A Lapen BEC Tikelang Jun B atirang atum Angbong si Angdung Kitip Pathu Ponlo BEC Tikelang Jun A atum Kithek Munak Ajok Goli Si Pen Chipahai Ponsi Kihai Anong A Deng Pon Bangso Kapathu Kilang Chari Dun atum Assam Football Association a referee Roton Ingti Birson Kram Salapen Bapuram Signar atum Insam Jin Pen Lang Chari Dun Si Annual Sports Day Katalon Mesen Pen Pachun Pon Dipu Pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Pini Prime Time Abirta Bangke Lapon Sikang Toniglo Dumi Thakme Kardong